nggih titiang makin jadi masaku meme sareng bapak Riki uning sani mawaste wadan bawang kesuna nah yen bawang kesuna nih ke lantas pulang ke pengorengan ini si lengis isi dina uya seret tabieu napi wastane meme bapak nggih sambal ke tapi mangke titiang ten ngeraosang sambal titiang niki pemilik saking Banyarwang aya kaje wastan titiang loh ayu wadas mini tiang jagi mesatue ni bawang tekeni kesuna di desa anu ada anak mekuran madan ni bawang tekeni kesuna ane melihat ane kelihan madani bawang ane cenikan madani kesuna ni bawang solehnya jemat pesan nut menyenak tua yang ngomong pelapan nawang dewek tiwas tungkalikan sarang ikesuna yang ngomong berangas ajaknya ngomong berangas solehnya ngaduk-ngaduk kerang mau pisuda sakewale saya nggak pesan sarang memen nggih di guastina anu memene ngaukin pak nakne jak kedadua ning mai jening ning ben mani meme lakal luas kepekan lakal mau belanja tur medagang ben mani sing labas mu jemak padi dikelumpunin peragatan apakah tidak dibahas ajak dadua mesaut pi anaknya nggih meme ben mani semengan memene luas kepekan ni bawang yang colang megresohan mejalan melaip ke kelumpudi nunang padi ni bawang oke ni kesuna main ake jangan nunang padi mesaut di kesuna nambo tunang ke malu benjek tiang peragatan apakah tidak dibahas gitu ya mesaut di kesuna sekali bawang di diana megerasahan nunang padi ngelesung nepuk lebuk kanti peragat pada nasi ika sudah seng masih pesi-pesi oleh kamarnya ika mepayas mepelalian ken mecil HP nggih bawa satu i bawang awak ini si ot nyemak anduk akal abang kaya tur ngabejun akan nangondeng yemi inem ya luas dibawa ke tukade konden lewat lawat di bawang ngencolani ke suna pesu uli kamarnya langsung terus ke ketungane wapa awaknya jiot ya sedang wapa awaknya jiot teke memene uli pekan di subani memene teke uli pekan kesiak memene nepuke di kesuna be awaknya misi ot keken pesadoni kesuna men tinggalin jomne tiang di dian megarapan uli tuni unang padi kanti dah di nasi toto tinggalin mbok nak mau payas dogen gak ini gitu pesadoni kesuna memene matane barak bipene ngeretak gigene ngeretak sedak gitu tegei bawang maren ke diobak-obak jalanane sube pak pagi naji muni nyai bawang dong kekene dogen solahnya ini kalian bini kepekan toto tinggalin toto adanya ini kesudah be awak siot nyai dong mempayas dogen kayaknya ini sing tuare kude memene gemak sampai langsung terus lantas i bawang tik tiga aja sampai ke keablot i bawang ngeleng kaki jelempa mimi udah dik tiang mimi tiang
sing nak wang nduk gitu iku bawang memene itu sing napi cerita ibawang lantas ketundung ibawang pesul yang uli umahnya sayang seruyung kena nang bati sakit bangsun matik-tik sakit super di tengah alasi di badan punyan kayu gede gitu ibawang negak sambil ngacep inggih itu batara sani medue alas puniki tiang subatan kuat nanang sakit cabut je urip tiangi gitu ya bawang ya sedak gitu tekel kedes cucuk kuning peh lantas pagi nih kedes itu kedes tol je konyang tiang apa tiang hati mati gitu menyen bawang besok kan kedes totonan noltol bawang tol sirahne nyak bolong sing ane pesu emas bunga emas nyerenyet totole kupekne pesu sumpah gelontongan pesu totole tangkahne pesu kalungannya gede konyang sekalian ane totole pesu emas ane gede nah gitu lantas di serucuk kuning nundet di bawang rumah dadong nih sayang suyung bawang kumah dadong nih saget super peteng ditui bawang dog dadong nih dadong ampakin ke jalanan tiang dadong nih mesayut nah dening nyentuh dadongnya mak tungkat malu nah adeng dadong nih ngampakin jalanan disaget deh jalanan sebuah mampak kesiada dong nepukin di bawang bak ngerenyet misi emas lantas di bawang satu uli ijo deweknya man emas sotonan gele satu ika sunda bimani semangat kumada dong nih jadi api yang mau nanyakan dituna nepukin di bawang beh ngerenyet bak misi emas lantas di bawang satu uli ijo deweknya man emas konen peragat punya nih bawang melaib ika suna kumada dong nih meme titik came meme ini kesat anak muda meme ini tik apa salah ceningnya gitu meme ini name titik cang apa cara iki bawang gitu munyi deh sekan meme ini nyemak kayu tik tiga panaknya disubari nyemak titik melaib ika suna ke alasi dicu yang ngacep ika des sekali kedes teke ya teke kedes ika suna nih totol icang kelang icang gitu ya sekan totol aja kedes cerucuk kuning sekancan ani totol sirahnya totol pesu ulat kupingnya totol pesu celudu tangkahnya totol pesu lelipi konyang ani totol pesu sekancan gumatat gumitet ani ngeranang yang kalain peh itu mulai ke Sunda ke mulehnya kumah memene nak belalang keliling kotak patik nanang sakit ban metatu cekot lipi memene nak iba ke Sunda nak jumah nih memene kesiap nakutin panak nih mimi udah kekini panak tiangnya tulung sakit wale sengaja nak nyajagin nah ke Sunda saking sing kuat nanang sakit Baikul Suk semua